Ngiyanibingelela babukeli nonke lapho ngasemakhaya la kwiMthetho Media. Bafethu ngibonge isikhathi senu, ngisacela-ke ni-subscribe ningakhohlwa futhi ukulike le video. Lapha-ke sisemaqadini kwesonkosi kube kwenkosi yamaqadi. Okuyilapho-ke ngenkathi inkosi inyanga yezulu ixoshwe kuPhakameni noma iphume kuPhakameni-ke yeza-ke kulo muzi-ke nabangcwele-ke ababehamba nayo ngalesa sikhathi. Kuliwe kuPhakameni iziphuma-ke yafika-ke yanikezwa indlu-ke inkosi yamaqadi-ke yokulala khona lana-ke sizobona ukuthi-ke inkosi yamaqadi endala iyona ndlu yayo yokuqala-ke le inyanga yezulu yena-ke wanikezwa nawo uRound wawuseceleni kwakuyindlu-ke abelala kuyona khona lapha emaqadini. Kube-ke kuthatha isinqumo ukuthi-ke awuvuswe lo Round-ke inkosi eyayilala kuwona wakhiwe kabusha njengento okuyigugu yebandla leyo-ke. Nawo kuRound uvukile uyakhiwa khona laphana phezu kwethempeli la kwakukhona khona lo yawokuqala inkosi enyanga yezulu yangena khona lapha emaqadini-ke. Lana-ke noma lesi siza kwakuyilapho khona inkosi yamaqadi yayakhe khona-ke ekuqaleni kuwumuzi-ke wayo. Sesingasho-ke sithi-ke lapha kusenxiweni, kodwa-ke bese bemuvela-ke ngaphesheya komgwaqo. Njengoba niwubona umgwaqo, mina ngingapha enxiweni ngale phesheya komgwaqo kona umuzi wamaqadi noma wasemaqadini omusha. Njengoba sibona nali neliba lapha lenkosi yamaqadi-ke endala. Ikhona-ke la inyanga yezulu eyasuke kuPhakameni-ke yakwamukelwa khona kwaze kwaba-ke naleli thempeli-ke khona la kwaba nepilipiti. Isitophu sokuqala-ke lesi mangabe kuyiwe entabeni bazophuma nje ebuhleni inkosi unyazi ihola umhlangano badlula la baphumule khona la bese baqhubeka nohambo lwe entabeni noma futhi sekubuywa babuya futhi bazongena kulo leli thempeli bazophumula kulona uma babuya-ke entabeni bese bakhuphukela ekhaya-ke ebuhleni. Lona-ke umlando wakuleli bandla okungamele ukuthi singabatsheli abantu-ke ngawo. Leli thempeli-ke lona thempeli lokuqala lapha emaqadini esathi masuke kuPhakameni kwaziwa la. Indawo-ke yasebuhleni ingakatholakali, iy'ndaba zazilana-ke kwaze-ke kwatholakala-ke indawo yasebuhleni kusukwa la kwase-ke kuyiwa-ke kwathola indawo ebuhleni. Njengoba sibona nakho nje emaqadini umuzi omusha ilapha ngaphesheya, thina sesingaphakathi ethempelini. Kwasukwa lana-ke bafethu kuze kutholwa indawo yasebuhleni. Safike sazinza la, inyanga yezulu yafike yazinza la up until kwahamba isikhathi-ke kwaze kwatholakala lapho kusebuhleni khona esafike-ke sanethezeka khona kuze kube namhlanje. Well-ke ilokho kade siniphathele kona. Please ngicela ningakhohlwa-ke ukusubscribe-ke bafethu. Ividiyo ngiyenzele kulabo abangazi emaqadini ukuthi sasuke kuPhakameni kwaziwa emaqadini. Ikhona-ke lana ngoba khona abangazi abazi nje uma baye ebuhleni kuphela bezwa ngendaba thokuthi nasentabeni abayi kodwa bayezwa emaqadini ikhona-ke la bafowethu. Siyabonga kakhulu.